Исәмсез менә без дә коллектив белән шулай чисталык икайлыгына кушылып, үзебезнең кирәлекне чистартырга чыктык. Бүген көндә менә бара, кызларыбыз сиберәләр, тырмалыйлар, чистарталар, без менә баннерлар иләбез. Гомумән үзебезнең тирә-якны чиста итәргә, калганнарга да шуга үндибез, чакырабыз. Үзегезнең яныгызда матур булса, ямьле булса, барыбызның да күңелләр дә күтәренке булыр. Сезгә алда уңышлар, һәм бергәләшеп, шундый үбәләрдә катнашып, ирешләргә ясый. Biz bugün kolektifimiz bilen yazgı ömege çıktık hali birinci tapkır. Bunday ümelerimizi yaratabız. Bu bit kolektifini tağında birleştiren, dostlukны nığıta, saf havada, özürek girinki iş günlerinden son konularga, keyiflerini kötürettiğen şara bitindi bu. Bizi bir yaratıp, şunday zor tilekleşağız bu ümelerge. Buna birsemle ceyler jite, bayramlar yakınlaşa, İllerimiz tınış bulsun, dünyalarımız imin bulsun. Her kimde de selametlik hem konuğu tınışlığı tilik. Ne şunday, otur uy xiyallar bilen biz bugün özümüzden tire yönümüzde, özümüzün bilememizni yemlendirge deyip, motorlandırga deyip çıktık.